Imisozi y'agatangaza n'inkombe zikikije inyanja za Rio de Janeiro biwugira umujyi wa mbere uza mu mitwe ya benshi iyo uvuze Brazil. Ariko Sao Paulo niwo mujyi munini mu isi y'amajyepfo ya Amerika, ukaba inkingi ya mwamba ku bukungu bw'iki gihugu cya gatandatu mu bituwe cyane ku isi. Mu mwaka w'1554 abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika babifashijwemo n'abakozi b'abasangwabutaka bubatse ingoro mu cyaro cyari kuri metero 750 witegeye inyanja ndetse n'ibirometero 70 uvuye ku cyambu cya Atlantika. Niyo nyubako ya mbere yubatswe ku butaka bw'iki gihugu, byatumye iki cyaro cy'ibihuriro ry'abamisiyoneri, abacuruzi n'abacakara n'abacukuzi ba zahabu. Mu myaka y'1800 Brazil yabaye igihugu cya mbere ku isi mu kwezi kawa nyinshi, ariko abahinzi bo muri Rio de Janeiro bahingaga ubutaka bwabo mu kavuyo, bigatuma Sao Paulo ikomeza kuba ihuriro ry'ubuhinzi. Sao Paulo yari yegereye cyane ibihingwa kimeza kurusha Rio de Janeiro, bikaba akarusho cyane kuba yari yegereye icyambu cya Santos, byoroshyaga cyane uburyo bwo kohereza ibicuruzwa mu mahanga binyujijwe mu mato. Mu mwaka w'1888 ubucuruzi bwa Brazil bwahinduye isura ubwo umwami Dom Pedro wa kabiri yafatwaga nk'umwami w'ibihe byose, ashishikariza abaturage be gukuraho ubucakara. Abakozi bakoreshwaga nk'abacakara barabohowe, abahinzi n'abanyenganda b'abakoloni bahinduka abimukira baturutse mu mahanga. Kuri ubu bituma Sao Paulo iba umujyi wa mbere utuwe n'abataliyani benshi ku isi kurusha Roma ubwayo. Nanone kandi akaba ari wo mujyi utuwe n'abayapani benshi kurusha indi mijyi yose yo hanze y'Ubuyapani, ndetse birumvikana ko n'Abanya-Espanye n'Abanya-Portugal nabo ari benshi cyane muri uyu mujyi. Abagiye baza nyuma babaga ari abakozi b'inzobere mu by'inganda, ndetse n'ubumenyi bwabo bwatumye Sao Paulo iba umurwa w'inganda mu gihe cy'impinduramatwara y'inganda, Industrial Revolution, no mu ntambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'icyo gihe ho imyaka 30, abaturage batuye uyu mujyi bavuye ku bihumbi 250 bagera kuri miliyoni 1. Ubwinshi bw'abantu muri Sao Paulo bwakomeje kwiyongera mu 1960 ica kuri Rio de Janeiro. Kugeza ubu uyu mujyi utuwe n'abaturage bazwi ku izina ry'abasampa babarirwa muri miliyoni 20 zirenga. Mu buryo bwinshi Sao Paulo ni umujyi mpuzamahanga, akaba ari ufite isoko ry'imari n'imigabane rinini muri Amerika y'Abalatino. Si ibyo gusa, Sao Paulo ni ishusho y'umuco gakondo kuko ifite inzu zirenga 100 ndangamurage, ahantu henshi hacururizwa ndetse hagakorerwa ibikorwa by'ubugeni n'amaparike meza cyane. Nk'igicumbi cy'umupira w'amaguru kandi, Brazil yakiriye imikino y'igikombe cy'isi muri 2014. Ikindi kandi ikaba iri gushora imari mu bakiri bato kuko abanyeshuri barenga 850 biyandikisha mu mashuri makuru na za kaminuza. Nubwo umuvuduko mu iterambere ukomeje gufata intera ndende muri Sao Paulo, ntihabura ibindi bibazo bigenda bivuka. Icya mbere ni uko umujyi wose n'ubunini bwawo amazi ukoresha aturuka ahantu habiri, aturuka ku ruzi rwa Tietê n'urwa Pinheiros gusa. Uko abaturage bagenda biyongera, bagenda barenga ubushobozi bwa leta na ruswa ikiyongera, bikanatuma ibikorwa remezo by'ibanze ku baturage biba bike. Ingomero zisukura amazi ziracyari nke cyane ugereranyije n'umwanda uturuka ku mamiliyoni menshi y'abantu b'abaturage umenwa mu nzuzi. Umwanda uturuka mu nganda usanga ari ikibazo kubona aho ujugunywa. Ubwo hubakwaga imihanda mishya, ubuyobozi bw'umujyi bwayishyize ku butaka burambutse no hejuru y'imigezi, bigasa nk'ibihishe umwanda uri mu migezi. Nubwo iyo migezi isa nk'ibihisha, ariko umunuko ntaho wajya. Iyo umugezi wa Tietê wuzuye, uhinduka ahantu hashyira ubuzima bw'abantu mu kaga mu buryo bwo gukwirakwiza indwara zituruka ku mwanda, bikagera no muri Barra Bonita ku ntera y'ibirometero 260. Si ubu gusa, kuva na kera imigezi yagiye iteza ibibazo muri Sao Paulo. Ibi bikaba byaratumye hashyirwaho imbaraga nyinshi mu kuyikumira, harimo n'umushinga munini wateguriwe gufata amazi yose mabi agasukurwa mbere y'uko yinjira mu ruzi rwa Tietê.
Mu kurangiza iki kibazo mu buryo burambye, abaturage bigishwa kubungabunga imigezi mito ibegereye yinjira muri Tiyete. Ikibazo cya kabiri ni uko 10% by'abatuye muri Polistano, kamwe mu duce tugize Sao Paulo, batuye mu bucucike bukabije cyane. Abo baturage usanga ari rubanda rusanzwe kandi bagiye batuye mu tuzu duto tutujuje ubuziranenge, aho batagerwaho n'amashanyarazi, nta bwiherero, nta n'amazi meza babona. Mu kubashakira ahantu heza ho gutura hubatswe amazu yujuje ubuziranenge, umujyi wa Sao Paulo washoye amamiliyari y'amadolari menshi muri gahunda zitandukanye. Imwe muri zo harimo kwemerera abaturage binjiza amafaranga make kugura inzu zubatswe na leta bakajya bishyura nibura munsi y'amadolari 100 ku kwezi. Urebye ni mpanguhe hagati y'abaturage na leta, gusa bigafasha abaturage kuba batunga amazu meza yabo bwite mu buryo butagoye. Abaturage hafi ya bose usanga babyishimiye cyane bitewe n'amanegeka baba bavuyemo. Ku rundi ruhande usanga leta ikomeje kubaka andi mazu nk'aya ngaya hirya y'umujyi gato. Nubwo babyishimiye, bamwe bavuga ko nta hantu hatekanye abana babo babona aho gukinira nk'aho bari bamenyereye. Biragoye ko abantu bose bagerwaho na serivisi z'ibanze bitewe n'uburyo uyu mujyi uri gutera imbere. Uburyo bwiza bwo gutwara abantu, transport, buri gusa mu mujyi rwagati. Kubera ko hahenze, usanga rubanda rusanzwe bagenda begizwa inyuma hirya y'umujyi, ugasanga bibagora kugera mu mujyi kuko ari naho bakura imirimo ibatunga. Ubutegetsi bwa komine bwumva neza iki kibazo ndetse bagenda bagerageza gushaka ibisubizo, aho basohoye igishushanyo mbonera cy'uko bazageza uburyo bwa transport n'imirimo aho rubanda rusanzwe cyangwa se rugufi batuye. Kimwe n'ahandi henshi ku isi, Brazil ifite ikinyuranyo kinini hagati y'imijyi ikize n'ahandi hose hasigaye. 1% y'abatuye Sao Paulo bihariye 45 by'imitungo yose. Igishushanyo mbonera gishya gitegeka abafite imitungo idakoreshwa gushaka ibyo bayikoresha kugira ngo igire akamaro kuri benshi, bitaba ibyo bagashyirirwaho imisoro y'umurengera, icyo bita over property tax. Ni icyemezo cyashimwe ku rwego mpuzamahanga, gusa impungenge zikaba kumenya niba hazaboneka imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Ibi nabyo biratujyana ku kibazo cya gatatu gikomereye Sao Paulo. Ambutiyaje ikabije nayo ni ikibazo muri uyu mujyi, kuko imodoka zifata umwanya munini cyane kugira ngo zigere aho zigiye. Mu kinyacumi gishize abaturage biyongereyeho 11%, ariko imodoka zo ziyongeye 113%, bivuze ko zikubye inshuro 10. Ambutiyaje mu mihanda irakabije, aho abakire bo bahitamo gukoresha inzira z'ikirere, bigatuma uyu mujyi uba uwa mbere ku isi mu kugendwaho na kajugujugu nto, helicopters mu kirere cyawo. Kimwe nk'ibindi bihugu byose, hari byinshi byangirika biturutse ku kwikubira kwa bamwe mu banyapolitike bashyira imbere inyungu zabo bwite. Urugero rw'ibi ni igihe leta yavugaga ko izubaka umuhanda wa gari ya moshi yihuta uzahuza Sao Paulo na Rio de Janeiro, ubwo basabaga kwakira imikino y'igikombe cy'isi cya 2014 n'imikino ya Olympique 2016, ariko bamaze kwemererwa kwakira ayo marushanwa yombi, umuhanda wabaye inzozi. Abaturage buzuwe n'uburakari birara imihanda bigaragambya basaba leta gushaka igisubizo cy'ibibazo by'ingendo, banasaba leta kujya yumva ibitekerezo byabo nabyo bikagenderwaho. Nk'uburyo bwiza hakongerwa imihanda, kongera umubare w'amabisi rusange atwara abantu, imihanda mito igacamo amagare, kubaka amazu yo guturamo hafi y'aho bisi zihagarara kugira ngo byongere n'amahirwe y'imirimo. Ibi ni ibibazo bikomereye Sao Paulo muri iyi myaka. Sao Paulo yigeze kugira umwaka w'imvura nyinshi, gusa icyo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni umwaka wakurikiyeho waranzwe n'uruzuba rwinshi. Icyo gihe ibura ry'amazi ryabaye ikibazo cy'ingutu, aho amaresitora yaheraga abakiriya ibyo kurya ku masahane ya plastike.
Kubera imirwano iba iri kubera mu duce dutandukanye, ibikamyo byagenewe kugeza amazi ku baturage mu buryo bwihutirwa byaribwe. Icyo gihe ikigega gikuru cyarekuraga amazi make cyane ugereranyije n'ayo cyari gisanzwe gitanga. Abashinzwe umutekano batinyaga ko icyo kigega gishobora kuzafatwa n'udutsiko tw'abaturage b'indakare. Umwe mu ba engineer bahakoraga icyo gihe yavuze ko bari bafite ubwoba ngo kuko iyo abaturage babuze amazi bamera nk'abasazi, batekerezaga ko bashobora kuhirunda barenga miliyoni 20. Akomeza avuga ko icyo gihe haje inkubi y'umuyaga ituma iyo midugararo itaba, byatanze n'akavura gake katumye indi miyoboro mike irekura amazi, gusa n'ubundi byakurikiwe n'amapfa ateye ubwoba. Ishyamba rinini ryo mu majyepfo y'Amerika kuva kera ryafatwaga nk'isoko y'ubuzima, rigatanga amazi mu majyepfo ya Brazil riyanyujije mu migezi yaryo myinshi, rituma kandi haboneka imvura ibihe byinshi mu mwaka. Ariko kubera iterambere ry'ubuhinzi n'ubwiyongere bw'abaturage no gushaka aho batura, byatumye miliyoni amajana menshi z'ibiti bitemwa, ndetse mu gihe gito cyane izindi hegitari z'ishyamba zararigise. Uko kugabanyuka kw'ibiremwa nibyo bituma imvura ari iyibura muri Sao Paulo. Imiterere y'ubuzima muri uyu mujyi igaragaza ko imvura iza inshuro 3 cyangwa 4 kugira ngo nibura cya kigega kibone amazi. Ndetse uko ibihe byagiye bihita, icyizere cyo kuzabona amazi cyagiye kiyoyoka. Ndetse ubu bavuga ko 20% by'amazi y'isi abitse muri Brazil, gusa menshi aturuka mu majyaruguru ya Amerika. Ubu ngubu imigezi y'uyu mujyi ifite amazi yanduye ku buryo atanyobwa. Nubwo iterambere rikomeje kwiyongera, uburyo bwo gukwirakwiza amazi buracyari buke. Rimwe na rimwe hagashakwa amasoko mashya. Gusa abaturage ba Sao Paulo nk'abandi twese bari kwiga isomo ry'ikinyejana cya 21 kugira ngo tubeho neza. Bisaba ko imijyi yacu ishaka uburyo burambye bw'iterambere. Icyiza gihari ni uko mu mijyi myinshi ubu usanga ifite ibishushanyo mbonera by'ubwenge, ndetse abaturage bakaba biteguye gushyira mu bikorwa. Sao Paulo nayo biragaragara ko itasigaye inyuma mu gushaka ibisubizo birambye ku buzima bwa miliyoni nyinshi ziyituye. Iyi ni Top 250 channel yawe. Kora share, subscribe ndetse ukore na like na comment, ubundi ujye ubona ibindi biganiro byinshi nk'ibi ngibi. Nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.